Priču o unapređenju socijalnih usluga za djecu i mlade sa invaliditetom donosi koleginica Dragica Stijepović. Poboljšati kvalitet pružanja socijalnih usluga i jačati veze između civilnog društva i vlade ciljevi su nedavno održanog foruma o politici razvoja socijalnih usluga. U okviru projekta Odgovorno i solidarno građani preuzimaju inicijativu, koga je realizovao Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa nevladinim organizacijama Zračkom nade iz Pljevalja i Aktivnom zonom iz Cetinja. Mi koji smo u okviru faktovog projekta bili podržani pod grantom za realizaciju manjih projekata, izložili sve izazove i sve barijere sa kojima se suočavamo u svakodnevnom funkcionisanju i svi smo nekako istakli da nam je najveći problem održivost jer nemamo kontinuiranu financijsku podršku niti države niti lokalne samouprave i da većina servisa se svodi na projektno finansiranje, a i gdje ima onog kontinuiranog finansiranja kao što je slučaj i kod dnevnih centara, da ono također može biti jako sporno s obzirom da u općinama na sjeveru nema kontinuiranog finansiranja, ali pored toga ja sam istakla da recimo u općini Kotor, koja je jedna od najrazvijenijih u Crnoj Gori, i dalje ne postoji dnevni centar, nego samo dnevni boravak za djecu s invaliditetom. Ministarstvo rada i socijalnog staranja ne pokazuje nikakvu spremnost da podrži pružanje usluga socijalne i dječje zaštite, iako su one propisane zakonom još 2013. godine. Govorili smo o tome da od samog ministarstva nikakvu podršku nismo dobili za pružanje usluga, niti za licenciranje za pružaoca usluga socijalne i dječje zaštite. Evo već od svog osnivanja, dakle 4 godine za redom smo podnosili projekte na javne konkurse ovog ministarstva, ni jednom financijsku podršku dobili nismo, nego smo, zahvaljujući financijskoj podršci jedne filantropistkinje iz Sjedinjenih Američkih Država našeg porijekla, ušli u proces izrade dokumentacije za licenciranje za pružaoca usluga personalne asistencije, pomoć u kući za odrasle osobe s invaliditetom i pomoć u kući za roditelje djece s invaliditetom.